Dkhot trong Central Executive Committee keseng ki samla puli Garo Students Union Tura ha kajing alam jong ziko balgra marak ha ka South Rek naitung ki Sdang ye kajing sha thangan ha Nehu campus Tura namar bun ki kendon jing dawa jogani keseng ki bor ba pinya ye kini ke school ba kim shim la patiaw ban pentre kam ye ki Ini memang tiada macam marak mah, orang GSU CC ni orang Assistant General Secretary orang ya, orang bang itu akan jalan kantor sana akan agen, cuma riang ba misal beli Oktober ja kolek cetu cuma ya ko Independence Day ko kaacem, aro dikit aku mendung cuma ya Shillong ni BC rebai mana cuma ya Nehu Tura campus tu, mai ba conference room meeting kain ba cumi wa kucak aku jeda biar ko biar cuma biar akan ha, biar cumi takkan ko ba biar ko biar cina anga January tahun ba anga mai baun kam kagen ni biar cina kura cakacem ni ba tahu na keng biar mamu ko action lagi ja ba mai ba ko bini kusak man kata ko ya suat kita buat cepet doang ni man cina tahu ya independent cina ko cina tahu kata na sok thai ha cini ya dabian ni ara cina untuk ya assistant wa register ko appoint kana nanga aro cina full pledged PVC ko nanga aro metamaram untuk ya degree certificate migration aro re-evaluation ko ya Tura Nehu campus tu tak nanangani cina orang ko dabiang ha ba dabiang ni ya cina ya ko biar sok cini dabiang ni ko biar cina sok ke udah tepat ke cina ya ko cina continue kangagen aro tuntung ya cina kangagen mainnya Nehu issue ada 촌ong 전에 ada 달라사네 ya Nehu issue de mainnya cina ya ko biar cina sok ke udah tepat ke cina ya ko continue kangagen aro tuntung ya cina gemakan kamko kangagen betul lah